Добро вечер, драги гледачи. Уште едно издание на Родински разговори. Вечера имаме многу интересен гостин. Меѓутоа, пред да ја најавам, сакам прво да ви кажам што се случува во светот во моментов со така наречената пандемија на COVID. Имено, адвокатот Рајнер Фумих од Германија, кој исто така има пракса и во Калифорнија, заедно со уште тројца други адвокати, формира кризен истражувачки комитет, кој ја направи едно истражување и сослушување на многу доктори и научници во светот признати, и тие заеднички дојдоа до заклучок дека оваа пандемија не е баш така како што ни е прикажана, и точно дојдоа и до суштината на проблемот за така наречената пандемија на COVID, која што уште ја нарекуваат и корона скандал. Имено, тие дојдоа до заклучок дека целиот овој скандал лежи во тестовите, фактички, во PCR тестовите кои што се користат за тестирање, и на база на сите тие сознанија кои што ги осознаа, ги донесоа, веќе подготвуваат групни тужби, така наречени class action, кон кои ќе може да се придружат и било кои други луѓе, нели, кои што ќе сакаат од светот, со тоа што ќе мора да се оди по англосаксонското право и тие тужби ќе мора да бидат потегнати или во САД или во Канада. Вечерва ќе ја начнеме и таа тема со нашиот гостин. Меѓутоа, најпрво ќе зборуваме и за други работи. Имам големо задоволство вечерва да ви ја представам Мила Алечковиќ, на пат меѓу Србија и Франција, член на суверенистичката диаспора од Србија. Добро вечер. Dobro večer, želim, hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledaocima i svim našim prijateljima u Makedoniji, jer imamo puno prijatelja. Ne samo u Skoplju, Struga, svuda imamo u Makedoniji prijatelje. I ja ću iskoristiti samo da kažem da mi je žao što ne mogu ja da govorim na makedonskom jeziku, jer ja sam iz one generacije koja je naravno i govorila, a u malom uvodu da kažem, moja majka koja je bila u to neko davno vreme, kako ja u šali kažem pre nove ere, bila predsjednik Saveza književnika čitave Jugoslavije, zajedno sa Desankom Maksimović je redovno dolazila u Strugu na Struške večeri poezije, u Makedoniju uvek, i ona je govorila odlično makedonski. Meni je žao što ja ne govorim, ali evo mali uvod, ja vas naravno sve razumem. Odlično, Mila, super. Znači, to je bilo veliko prijateljstvo, to je bilo zajedništvo, jer mi smo svi u stvari savez duša, i zato mi je posebno drago što se večeras, da se setim tog vremena, ja sam dete toga vremena, a istovremeno evo imamo još jednu sličnost da je to rodina, kod nas otadžbina, znači naš pokreti se isto zovu, tako, kao da smo u telepatskoj vezi. Baš tako. Мила, ево, рекли сте нам мало овама на почетку, али дајте мало више. Представите се нам се, ко сте, која е ваша професија, како е вас животот во Француско, мада ево и ваша мајка е веќе, можда сте таму и роđени, ја стварно не знам. И како идете сад, ево, сад сте у Србију, по Француску, šta se sve dešava? Pa ja sam rođena u Beogradu, ali sam se najveći deo vremena kasnije školovala u Francuskoj i tamo sam zapravo i specijalizovala tu moju neku kliniku, kliničku psihologiju u tadašnjoj Srbiji, a antropološku psihijatriju i ovaj deo psihopatologije stvaralaštva kojom se ja bavim, a nažalost sad moramo se bavimo i drugim stvarima, ne samo stvaralaštvom, nego i jednom, kako da kažem, drugom realnošću koja je zapravo crna psihijatrija, o kojoj ćemo govoriti možda. Ja sam odavno u Francuskoj, živjela sam kratko vreme u Americi, bila sam na Pennsylvania University, to je davno bilo. Onda sam se vratila u Francusku, eto tako nekom slučajnošću sam se udala za Francuza, istoričara francuskog koji savršeno zna istoriju Balkana
i naravno vašu istoriju i uopšte ceo Balkan to je istorija nam je vrlo slična, zajednička i moj suprug je eto tako sada, pošto je već u penziji kao profesor istorije, mi smo sada na pola puta, ja sam i dalje u Francuskoj, ali smo između Francuske i Srbije. U međuvremenu sam se dosta aktivirala, mi ćemo sad biti pri Ujedinjenim nacijama kao srpsko rasejanje, jer Srbi žive na svim kontinentima, na 5 kontinenta, kao i naravno Makedonci. I mislim da je vreme rasejanja i dijaspora danas najjače i najvažnije vreme. Mi, Makedonci, Srbi, Crnogorci, što god hoćete, koji smo u rasejanju, mi smo u stvari moćniji nego što mislimo, jer smo pripadnici, imamo dvojna državljanstva, imamo nekakvu moć čak i u tom svetu, prokletom svetu, evo, koji se danas vidimo šta se dešava, tako da mi možemo da odigramo ulogu mnogo veću nego što se misli. I čak da budemo važniji nego sami, kako da kažem, same vlade naših zemalja. Mene su naučili Jermeni, Grci, ja sam bila gost jermenske dijaspore u Jerevanu, grčke, kineske u Pekingu, ruske i tako dalje i dosta smo od njih naučili kako se treba boriti, kako vaš narod koji ne živi samo u matici može mnogo toga da učini za maticu. Tako da smo se aktivirali, govorimo nekoliko jezika, pišemo nekoliko jezika i shvatili smo da možemo više da pomognemo Srbiju s polja nego iz samog Beograda. U Beogradu je katastrofa u ovom trenutku, ajde ne moram to sad detaljno, ali svi smo porobljeni, ceo Balkan je okupiran, svuda imamo gaulajtere nameštene, ali mi Srbi sveta se ne damo. Mi smo ušli u svetske procese, borimo se zajedno sa ljudima iz sveta koji su naš narod ili prijatelji našeg naroda, ne moraju biti naš narod. Imamo jako mnogo prijatelja u svetu. Moj suprug je dete sudija, francuskih sudija i advokata koji su besplatno branili Srbe za vreme onih najgorih trenutaka. Tako da smo se povezali sa najjačim lekarima, sa najjačim advokatima i najjačim sudijama u svetu. I hoću da kažem to, svi političari, gotovo svih zemalja na zapadu su jako korumpirani. To mi moramo znati. Ali ono što je dobro, to je da ima još uvek sudija, advokata, lekara i naučnika i naravno intelektualaca i najzad običnog naroda koji je dobar i koji se bori krvavo kao i mi. I to je jako važno. I otud i ta priča, ja sam naravno profesor psihopatologije, ali najviše volim da govorim o umetnosti, o nauci, o stvaralaštvu, o terapiji stvaralaštvom, što je moj uži domen, ali kažem, danas su takva vremena da moramo da vodimo borbu. I ta borba je zapravo psihološki rat. Mi danas vodimo psihološki rat i zajedno sa našim prijateljima, vrhunskim lekarima i vrhunskim advokatima. I ovo što ste vi rekli je upravo borba zajedno sa vrhunskim advokatima u Nemačkoj i Americi, preko naravno Srba sveta, ovog gospodina u Nemačkoj lično poznajemo sve te ljude i krenuli smo u jednu ozbiljnu bitku protiv onoga što su oni danas nazvali zločin protiv čovečnosti, znači crime against humanity, zločin protiv čovečnosti i dobro je što su to tako nazvali, jer ovo što se dešava danas u svetu je upravo to. Možda bi trebalo, vi slobodno me prekinite kad god želite, možda bi trebalo da kažem samo nešto o uzroku. Vidim da ste vi ekonomista i vama će to veoma biti blisko. Uzrok sveg ovog zla koje vidimo danas u svetu, a to je porobljavanje naroda, nacija, maltretiranje, mučenje, zatvaranje, maske, kazne, sve se dešava u nekakvim kaznama. Uzrok svega toga je zapravo najveći mogući virus u ovom veku, a to je propast svih evropskih banaka. To treba reći jer ljudi obično to ne dovedu u vezu. Mi kad pričamo o COVID-19 ili 119 ili 1019, pošto je ta porodica koronavirusa veoma velika, mi onda zaboravimo da mi zapravo pričamo o posljedicama. A uzrok svega toga je zapravo Vajmarska republika, ja često volim da napravim tu paralelu, znači Nemačka pre dolaska Hitlera na vlast, propast svih
banaka evropskih. S tim što ovo što se danas u svetu dešava je mnogo gore od onoga što je bilo u Vajmarskoj republici. Sada nije hiperinflacija u pitanju, ali su negativne stope svih banaka, to je jedan podmukli način da se zabašuri jedan totalni ekonomski krah izazvan bankarskim lopovima iz dva najveća kartela, to su JP Morgan i Goldman Sachs, to mi koji smo živjeli u svetu znamo. I Srbi sveta su to davno identifikovali. Jedan od najvećih stručnjaka za financije u Francuskoj je upravo Francuz srpskog porekla Pierre Jovanović, inače naš savjetnik, koji je nama to govorio već 5-6 godina unazad. Mi govorimo da će doći do ovog sloma, do ogromne bede, do ogromne recesije, do otpuštanja u svim zemljama sveta. Znači to je jedan ekonomski krah koji je izazvan lopovlukom i krađom kartela bankarskih, najvećih lopova na svetu, a da bi se sve to prikrilo, pa da ne bude neki ekonomski razlog, jer toga je nemoguće opravdati to ekonomskim putem, izmišljen je virus. Dakle, ja govorim sada o uzroku, da bi ljudi znali šta je uzrok. Traženo je nešto da se sve ovo zabašuri, a da ne bude ekonomske prirode. I onda su ti zlikovci, jer njih treba tako zvati, koji su udruženi, bankarski lopovi, farmakomafija, satanisti sveta i lideri koje su postavili bankari, jer vi znate da su svi lideri u Evropi postavljani od bankarskog lobija. Setite se Mario Dragija, setite se onog pijanog alkoholičara Junckera ili Junckera kako hoćete, sad imamo Kristinu Lagarde, to je ista ta otprilike ravan. To su sve propali bankari. Ono što svet često ne zna, Srbi u našoj Srbiji su dosta naivni pa ne znaju, ali mi Srbi sveta to objašnjavamo njima jer mi smo to živeli i videli, da su svi lideri u Evropi, takozvani lideri, oni nisu lideri, oni su najobičnije sluge, portparoli i gaulajteri, ali svi su oni postavljeni od bankarskog lobija. Pošto je svet doveden do kraha, pošto su sve banke propale, pošto je čak i čuvena nemačka banka koja je bila pojam za nas na Balkanu, opelješila sve svoje penzionere, došlo je do takvog sloma da su tražili neki način da sve to pokriju. I onda su shvatili da ne bi bilo loše da se lansira, evo vidite da su ekonomski uzroci, a mi govorimo o posljedicama. Virus je samo posljedica. Uzroci su ekonomske prirode kao i svi uzroci svih ratova u čovečanstva. I Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, sve su to bankari izazivali i onda su narodi džabe ginuli. Naročito kod nas, naravno, na Balkanu. Vidite, ovaj virus je najmogući banalniji virus koji smo mi svi kao deca iz porodice korona, imate koliko hoćete virusa, a samo covida i ovog imate 4 endemska virusa koji smo mi svi imali kao deca i pregrmeli ga. Da li napada pluća ili srce ili bubreg ili ono što vam je najslabije u organizmu, to virus napada. Čim padne imunitet, vi ste negde napadnuti. Taj virus je potpuno banalan. Svaki virus je opasan za stare, bolesne ljude, bez imuniteta i tako dalje. Međutim, ovo mučenje zdravih ljudi, zatvaranje nacija, naravno maltretiranje dece što je stvarno zločin protiv čovečnosti, a pri tome ne lečenje starih i bolesnih, jer vidjet ćemo da sve ove šifre umrlih jeste u stvari oni koji nisu lečeni od drugih bolesti. Nisu oni umrli uopšte od covida. Od covida nije tako reći niko umro, možda je umro sa tim virusom ili zbog virusa, ali ne od njega i to ćemo dokazati jer ne postoji ni jedan čisto naučni dokaz da je neko umro od ovog virusa. Tamo gde su autopsije vršene u Evropi nema tih dokaza, umrli su neki sa tim virusom ili zbog njega jer nisu lečeni od drugih bolesti. To je toliko maltretiranje ljudi da treba znati i ovo zatvaranje malih, srednjih privrednika je smišljeni cilj da svi zapravo ekonomski propadnu koji su sitni, koji su mali, srednji, a na tome žive zapravo sve zemlje. Recimo degolistička Francuska je živela od male i srednje privrede, Srbija živi od male i srednje privrede, vjerojatno i Makedonija. Mi nismo u tim multinacionalnim lancima. Cilj je bio da svi mali i srednji propadnu i da multinacionalci otkupe jeftino sve
da bi spasli banke propale. Znači, sve ovo zatvaranje kafea, restorana, maltretiranje nelogično, potpuno besmisleno. Zašto biste vi zatvarali male radnje? Zašto biste zatvarali kafe? Zašto biste zatvarali frizere, sajđije i tako dalje, gde još ima zanata? To nema nikakav raison d'être, to je samo napravljeno da bi krupni kapital sve otkupio. I na taj način negde, ako hoćete, čak i reducirao jedan deo stanovništva, jer jeste jedan od ciljeva da se ljudi reduciraju, kako kaže, najveći, ajde da kažemo, monstrum svih vremena, današnjice, odnosno, rekli bismo, današnjeg fašizma, koji je mnogo gori i od Himmlera i od Hitlera, a zove se Bill Gates, jedan degenerik koji je, ja to znam, ležao na psihijatriji pa su ga jedva otpustili. To je jedan bolestan čovek, nekrofilnog karaktera, koji uživa u reduciranju stanovništva i ubijanju ljudi. Pa njegovi roditelji su eugenisti, mislim, to je... I to, naravno, tako je, a on je zapravo vrlo jasno izjasnio se u vidu one stare maltuzijanske ideje, da je Robert Malthus, to znamo iz nauke, iz sociologije i ekonomije, da je potrebno reducirati određeni broj ljudi, likvidirati ih, srpski rečeno. On je to javno izjavio na TED konferencija, on je nekoliko puta govorio na tih konferencija i kad je pričao o zagađivanju planete, rekao je da nekoliko faktora ima koji utiču na to i jedan od njih je populacija i onda je to izjavio da preko vakcina oni mogu da utiču na smanjenja populacije. Na reduciranje populacije čitavog sveta. To je inače stara ideja Roberta Malthusa, engleskog teoretičara, to nisu ovi vekovi, ali još je starija, već od anglosaksonske one tehnokratije posle Cromwella počinje ta ideja, da je zapravo demokratija nepotrebna, da je višak populacije uvek loš za dobru ekonomiju i tako dalje i da je povremeno ubijanje populacija važno. Za one koji ne znaju i koji misle da je ovo neka teorija zavere, ja bih samo citirala Roberta Malthusa, on to nije naravno rekao, nego je napisao, znači imamo tragove. On je doslovno ovo pisao, da bi ekonomija bila održiva, povremeno je potrebno pospešivati virus kuge u siromašnim kvartovima Londona. Kraj citata. Znači, to su veoma stare ideje da je siromašni pasivni deo populacije potrebno prosto eliminisati. Prošlih vremena, odnosno prošlih decenija je to intenzivno rađeno na teritoriji Afrike, gde su vakcinisani ljudi od kobajagi boginja, u stvari su im davani razni otrovi i tako dalje. O tome sad neću pričati jer nemamo vremena, ja sam o tome govorila 1993. godine, još davne 1993. jer smo u Parizu imali kontakt sa jednim američkim virusologom koji nam je pričao da su u Africi ubrizgavali deci virus HIV-a. Govorili su im da ih leče od boginja, da im daju vakcinu protiv boginja. Taj čovek je proglašen, on je bio ozbiljan naučnik, poludeo je na kraju, jer nije mogao više to psihički da izdrži, pobegao iz Amerike, gde je proglašen non grata, oženio se ženom koja je bila psihijatar u Parizu i koja ga je spasla. To je 1993. Znači, mi sve to znamo, maltuzijanski program nisu samo vakcine, to je i bombardovanje, i poplave, i razni izazvani zemljotresi, i razna trovanja i tako dalje. Sve je to u stvari program reduciranja ljudi. Da bismo danas u ovom veku razvijenih zemalja Evrope pali u jednu jezivu regresiju, tako reći na nacistički nivo života, gde su sve zemlje sveta porobljene i gde je jedna satanistička supranacionalna mafija u koju spadaju ponavljam, i bankarski lopovi, i farmakomafija, i satanisti, i potkupljeni gaulajteri u svetu. To je sve ista politička porodica. Da je ista politička porodica možete proveriti jer čuvena Blight Masters je danas ponovo angažovana na takozvanim COVID pasošima, to ljudi koji žive često u Srbiji ne znaju, a mi to sve u svetu pratimo. Dakle, to je sve ista porodica
koja ide za to da zapravo što više ljudi, žao mi je što to moram da kažem, ali moram da kažem istinu, da što više ljudi ode u večna lovišta, odnosno da što više ljudi umre. Najzad, ovog puta za to nisu izabrane samo siromašne zemlje Balkana, nego to je veoma žalosno, čak i bogate zemlje Evrope, i svi ste svedoci da se vode užasne borbe u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, čitavoj Španiji. Posebno videli ste noćas Barcelonu, naši prijatelji iz Italije, koji se krvavo bore za slobodu. I ja uvek govorim ljudima, pošto posebno u Srbiji ljudi kažu Evropa nas je bombardovala, ne volimo Evropu i tako dalje, ja kažem ti ljudi vas nisu bombardovali. Oni se bore za opstanak, za život, za slobodu kao i mi. Imamo prijatelje u svetu, bombardovali su vas kriminalci iz vlasti i njihovi gaulajteri. Meni je žao što to moram da kažem, ali današnja Evropa je u stvari u 1941. To je vreme nacizma. U Evropi je uspostavljen jedan užasan poredak gde zatvaraju narode na način koji je potpuno neprihvatljiv, to je zapravo ukidanje svih sloboda, i zato sam više puta rekla da je ovaj virus najopasniji od svih virusa, jer je on za nekoliko meseci ukinuo sve ljudske slobode. Dakle, ultima ratio virusa je da se porobe ljudi, to moramo znati, to nije nikakva teorija zavere, to je čista realnost. Ljudi se porobljavaju, ne možete vi braniti ljude od virusa tako što im šaljete vojnu huntu, tako što šaljete policiju u skafanderima da ih tuče. Ljudi su izašli napolje, viču sloboda, libertà, liberté, hoćemo da dišemo, hoćemo da se krećemo, hoćemo slobodu, a oni na njih šalju pse. Znači potpuno imate nacistički scenario, batinaše, policajce, tako reći vojnu huntu, to su ekipirani ljudi oružjem, i sada imate čak i pse koji treba da nanjuše da li vi imate virus. To je nonsens. Virus nema miris. Nikada pas ne može to da oseti. To je nacistički scenario iz Drugog svjetskog rata koji zapravo ovi novi nacisti potpuno u tom psihološkom ratu podižu istu tu sliku. Naravno, ljudi su uplašeni, ljudi su, kako da kažem, digli su se na slobodu. Ja ću nastaviti o tome, slobodno pitajte ovo što ste hteli. A htela sam da kažem da smo mi na Balkanu, Srbi, Makedonci, Hrvati, Srbo-Crnogorci, kako hoćete, Bosanci, da smo mi nekada bili najhrabriji. Da smo mi počeli oslobođenje u svim ratovima. I zato je potrebno da se danas otreznimo, da vidimo da je čovečanstvo u velikoj opasnosti, u velikoj regresiji. Da mi ponovo padamo na nivo onih koji su gubili sva ljudska prava. I da virus, to nema veze sa virusom. Ovo nije pitanje medicine. Ja to znam jer sam iz te struke i znam da nikakve veze ovo nema sa medicinom. Ovo nema veze sa virusom. Ovo je pitanje slobode. Ovo je pitanje toga da li ćemo dozvoliti da nam stavljaju brnjice kao u bivšim vekovima, da nas vezuju u lance, da nam stavljaju bukagije, da decu guše, da im ne daju da dišu, da nam stavljaju skafandere i da nam naređuju kada smemo da izađemo iz kuće ili kada smemo da otvorimo prozore. Tako je. Naravno, ljudi će se pitati, samo još ovo da kažem, ljudi će se pitati zbog čega je sve to potrebno. Pa potrebno je zato što je uzrok svega velika ekonomska propast i što su ljudi u Libanu već počeli, vi znate da je Liban bio zapad, da je zapravo bila Švajcarska istoka, da su ljudi počeli da lupaju banke i da tuku bankare. Da bi se sve to sprečilo, oni su došli do ideje da je najbolje da zatvore ljude. Sutra, kada svi budete pokradeni, kada vaš novac nestane iz banaka, jer ovaj negativni, vi ćete to kao ekonomista najbolje razumeti, ove negativne stope svih banaka u Europi dovode dotle da sva naša štednja je pojedena.
penzije će biti pojedene. Oni idu za to da sad stvore tu novu svetsku monetu, da to prikriju. Nemoguće je to prikriti. To se nekada rešavalo ratovima, sad je i rat skup. Znači, šta će se desiti? Jednostavno u trenutku kada gladni ljudi, znači kad će izaći ljudi, izlaze već sada, ali kada frižideri budu potpuno prazni u toj bogatoj Evropi koja je naučila dobro da živi, mi smo Srbi uvek bili bedni i mi smo uvek sirotinja bili na Balkanu, oni su dobro živeli. Kada njihovi frižideri ostanu potpuno prazni i kad izađu da tuku bankare i da ruše vlast, onda će reći sad je karantin, virus je sada najjači, ne izlazite iz kuća. Dakle, svima je jasno čemu služi ovo zatvaranje naroda i čemu služi zapravo ovo uzimanje sloboda. Služi zato da se narodi ne pobune i ne počnu da tuku sve te koji su ih ojadili, oštetili, pokrali. Sad imamo epifenomen da se vodi užasan psihološki rat da bi ljudi bili zarobljeni. Vodi se rat, ja o tome posljednjih meseci veoma mnogo pišem, iako ne volim tu temu, ali to je tema takozvane crne psihijatrije. Vodi se jedan rat protiv neurologije, protiv psihologije, protiv svesti ljudi i neka vrsta mind control programa koji se stravično sprovodi, tako da bi ljude doveli u stanje da oni sami budu robovi. Ja sam to nazvala novi fenomen maskohizma. Svi znate šta je mazohizam iz psihopatologije. Sada imamo ovaj maskohizam, znači ljude koji doživljavaju tu masku kao deo tela i koji više ne žele da je skinu, što je jako bolesno, što je jako patološko. Znači cilj je da od nas naprave dobrovoljne robove. Ja ponavljam, samo dobrovoljno, robstvo je uvek dobrovoljno. Kada shvatite da niste pacov, da niste glodar u lavirintu, kada ne želite socijalni inženjering, jer socijalni inženjering pomaže bankarskim lopovima da nas zatvore. Kada vi to shvatite, od vas je nemoguće napraviti roba. Još u martu mesecu, samo još da kažem, još u martu mesecu ove godine, kada je sve ovo ludilo počelo, ja sam u jednom intervjuu rekla na stanici Balkan Info, pitao me novinar o čemu je ovde reč, počinje karantin. Ja sam rekla, ovo je socijalni inženjering. Ovo je eksperiment Stanley Milgrama. Ovo je eksperiment do koje mere se ljudi boje raznih kriminalaca, idiota i nelogičnih stvari. Do koje mere možemo od njih da napravimo robove. Do koje mere će oni slušati sve što im kažemo, a što nema nikakve logike. I novinar me je pitao kako vi to znate, ja sam rekla ja to ne znam. Ja imam samo kliničku intuiciju koja me ne vara. Ovo je socijalni inženjering. 8 meseci posle toga ljudi počinju da shvataju u Srbiji o čemu se radi. Bili su preplašeni, zastrašeni, nisu smeli da izađu, da otvore prozor, ja nisam ništa od tog poštovala, nikad ni masku, ni ništa, ali uspeo je strah. Učinili su to da se svi bojimo. Sad je vreme, i onda ćemo, nadam se kasnije nešto reći o ovoj tužbi, sada je vreme da svi shvatimo da je reč o jednom nacističkom programu koji ima samo novo odelo i da je njima cilj da nas sve zatvore, muče, maltretiraju, one sposobe i na kraju krajeva da što više nas pomre. Ako to shvatimo, nećemo dozvoliti da od nas naprave pacove u lavirintu, nego ćemo ostati dostojanstveni i uspravni ljudi. Želim da vam kažem da je još 2010. godine, znači tačno 10 godina ranije, Rockefeller fondacija štampala jedan izveštaj, znači report, koji je rekao da će izbiti nova pandemija u svim zemljama sveta, da će biti potrebne strašno stroge mere protiv te pandemije i da će ta pandemija možda jednog dana da prođe, ali da će mere autokratske ostati. Tako je. I to je bio ultima ratio. I govori o lockdownu, sve je opisano tamo. Tako je. I to je bio ultima ratio svega ovoga što rade. Cilj je bio da svi mali privrednici propadnu, da proklete banke koje su najveći lopovi na ovom svetu, ne mislim na jadne ljude koji rade u bankama, oni nisu krivi, nego mislim na ove koji to vode, ta svetska mafija bankarska, znači ti karteli, to smo rekli, da one sve to otkupe
i naravno da što više ljudi ode sa ovog sveta i to su svi oni ljudi koji nisu lečeni. I sad kada danas slušam da kažu da ima, vratit ćemo se vjerojatno na to pitanje, kada danas kažu ima sve više mrtvih i tako dalje, ima nažalost dosta mrtvih. Ti ljudi koji su pomrli u svim zemljama sveta nisu umrli od COVID-19, oni su umrli od bolesti koje namerno nisu, od straha također možda se umre naravno, mnogi umru od panike, od straha, od tuge, deke i bake koji nisu mogli da viđaju svoje unuke umrli su od tuge i to veliki broj njih. Najviše je umrlo starih ljudi koje nisu lečili, oni namerno nisu lečili ljude. Naši prijatelji lekari u Nemačkoj su rekli da su iz bolnica u Nemačkoj premeštali sve velike bolesnike, sve prave bolesnike, od srca, bubrega, pluća, od bilo čega, od starosti, njih su premeštali u staračke domove da bi napravili COVID bolnice. Nemački lekari kažu, te COVID bolnice su ostale poluprazne. Ali zato su svi jadnici u staračkim domovima pomrli, umrli, zato što ih jednostavno nisu lečili. I kada su svi oni umrli, onda su napisali da su umrli od COVID-a. Znači, to je najveća prevara 20. veka. To je najveći zločin i prevara 20. veka i dobro je što su Nemci koji su bili masovno psihologija fašizma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ja pozdravljam nemački narod koji je danas najhrabriji i nemačke advokate koji su prvi ušli u ovu bitku danas, jer im je dosta da ih optužujemo za 3., 4., 5. rajh. Njima je dosta toga da pričamo o nacizmu, o Hitleru, o Himmleru i oni su rekli mi krećemo u ovu bitku, naši advokati dokazuju laži, a poslije možemo nešto reći o tom testu kako oni to danas lažu i mi smo ovo nazvali zločin protiv čovečnosti. Ja se zahvaljujem svim nemačkim advokatima koji su to počeli, nemačko-američki advokati i svim našim prijateljima lekarima u Francuskoj koji se krvavo bore. Čuveni doktor Didier Raoult koji jeste iz Marseja, najveći epidemiolog, virusolog, on nije običan lekar, on je doktor nauka. Ja ne verujem običnim lekarima, svaka njima čast, ali kad je reč o ovom sada, ovoj pandemiji, moraju govoriti naučnici koji imaju istraživanja, doktorate, radove, knjige, koji mogu sve to da dokažu. Ne možete pitati neko ko je običan načelnik negde. Načelnik je političko ličnost. Znači, pitajte naučnike. Taj je čovek danas u velikoj borbi jer je farmakomafija najviše napala zemlju medicine, a zemlja medicine je Francuska. Znači, Francuska je najviše napadnuta kao zemlja medicine i tamo se vodi krvav rat, a Nemačka je napadnuta kao disciplinovana zemlja. Te dve zemlje su najviše pod napadom farmakomafije, jer je farmakomafija išla tom logikom, ako slome Francusku i Nemačku, onda će sve ove druge sirotinske zemlje automatski slomiti. Tako da se vodi stravičan rat. Najzad dr. Raoult je podneo juče krivičnu prijavu protiv agencije farmakomafije i agencije lekova, koja je zabranila najjeftiniji lek protiv ovog virusa, a to je hidroksihlorokin, koji se daje zajedno sa još jednim ili par antibiotika, a može i bez antibiotika. To je običan kao onaj stari antimalarijski lek koji su uzimali mnogi Francuzi koji su živjeli u Africi, evo i moj suprug. Znači, taj lek uništi virus za 5 dana. Oni su ga zabranili jer je jeftin lek, jer je farmakomafija htjela veoma skup lek, i oni su zabranili jeftin lek koji je dobar. Pa i kod nas ga nema, Mila. Mi nemamo hidroksihlorokin. Vi ste ga imali i vi ste ga imali kao što su sve zemlje imale, nego je vaša farmakomafija i vaša politička takozvana elita, odnosno kao što su kod nas u Srbiji kriminalci, oni su taj lek hitno po naređenju farmakomafije otkupili za svoje progeniture i povukli ga iz apoteka da narod ne bi mogao da dođe do jeftinog leka. A znate li šta su sada uzeli? Šta je kriminalna vlast u Srbiji kupila? Uzeli su lek koji se zove Remdesivir, koji je čist otrov za bubrege i koji vrlo brzo ubija ljude. Ali patent ima Fauci, znamo to kako je sve vezano. Apsolutno. Znači, kad imate simptom, ono što mi u klinici zovemo simptom, a simptom je svaka nelogičnost. Kada vam kažu da ne izlazite na sunce,
da ne izlazite na vazduh, da ne izlazite tamo gde ima D vitamina i da sedite u mraku u sobi, a zna se da imunitet pada kad sedite u mraku u sobi i kad ne spavate noću, a ne izlazite na sunce, na D vitamin i tako dalje. Zatim kad vam kažu da uzimate lek koji rastura bubrege, a ne uzimate lek koji zaista pomaže, onda vam je jasno, nažalost, da je zapravo toj farmakomafiji cilj da preplaši na smrt ljude, da bismo svi prihvatili lažne vakcine Bill Gatesa i naravno da što više nas umre. I to treba reći ljudima, jeste to surovo, ali ljudi moraju znati istinu. Njima je cilj da što više nas umre. Da li od straha? Trudimo da ljudi razbudimo, da tako kažem. Ima nas jedna grupa koji, evo, sve što ste vi rekli, sve, bukvalno sve što ste rekli, i ja sam pisala o tome i puno drugih ljudi, i za socijalni inženjering i za sve ostalo. Pokušali smo čak i 30. septembra, imali smo jedan nastan, tako da nešto slično kao Festival slobode u Hrvatskoj ili u Srbiji je bilo nekoliko takvih nastana. Ali evo, kod nas, i to je bilo super, znači bilo je između negde 300 i 400 ljudi, za Makedoniju to je odlično, verujte. Ja sam čak i bila iznenađena i što je bilo i toliko. Nažalost, evo, to je to. Kod nas pre nekoliko dana su doneli promjeni u zakonu o zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i izjednačili su COVID-19 sa drugih opasnih bolesti kao ebola, kolera, ne znam šta još. Ubacili su to u jedan član u zakonu i tako da od sad, tako je bilo predlog zakona, ali sad sam videla, još nije to izašlo oficijalno u službenom vesniku i nemam tačne informacije. Predlog je bio da se COVID može lečiti samo u zdravstvenoj ustanovi, znači može i u privatnoj ili u državnoj, ali ne i u domaćim uslovima. Ali danas su me informisali da ipak verovatno je ostalo ovo da može u domaćim uslovima. Rekla sam, ne znam, već čekam taj službeni vesnik. Ali isto tako jedna od mera je obavezno nošenje maski na otvorenu. Ali to još nije stupilo na snagu, a narod već to poštuje, to ropstvo, jel tako, to sve. Oni tako vide ko je poslušan, ko nije. Ja isto 7-8 mjeseci niti sam kupila masku, niti planiram da kupim, niti planiram da stavim masku. Snalazim se kako mogu, ne idem u velike markete, sad to ne mogu ako mislim da ako stavim nešto na mene, to je kao da sam već porobljena. To je moja psiha. Tačno, i to jeste cilj. Ne samo da se gleda ko sluša, ko ne sluša, nego se čak procenjuje inteligencija ljudi od alfa pa do najnižeg, jel? Ja pozivam sve ljude, a reći ćemo sad, vama sama činjenica da su se udružile gotovo sve vlade sveta u ovome, a svi narodi se bore protiv toga. Govori vam da se čitava geopolitička scena danas promenila. Jedan tekst koji sam napisala, Black Psychiatry, dala sam ga u reviju koja se zove, naučni časopis koji se zove Geopolitika korone. To je italijanski časopis, ali piše se na italijanskom i na engleskom, koji pokazuje šta znači ovaj virus u čitavoj geopolitičkoj slici sveta. Samo da kažem kratko, da danas više nemamo staru podelu na istok i na zapad. Znate, nekad je bilo ko voli istok, ko voli zapad, a mi smo se na Balkanu stalno cepali na rusofile i na amerikanofile i ta priča je večito nama odnosila naše dragocene živote. Danas više nemate tu podelu. Danas postoje samo jedna podela. To su satanistički globalisti u svim zemljama sveta i antiglobalisti, suverenisti u svim zemljama sveta. Tako da vi danas ne možete reći Zapad je pošten ili Rusija je poštena ili ne znam šta, ili ja hoću rusku vakcinu, ja neću ničiju vakcinu. Ja neću ni američku, ni rusku, ni kinesku, neću ničiju. Znači mi imamo suvereniste svih zemalja sveta koji se, ponavljam, krvavo bore protiv satanističke supranacionalne mafije, jer su se vlade svih zemalja dogovorile da maltretiraju svoje narode.
Sama činjenica da su oni svi složni, a setite se ranije nisu bili složni. Jedna vlada je protiv druge, pa protiv treće, a sada su se svi udružili. Zašto su se svi udružili? Zato što je Bill Gates, najveći zločinac 20. veka, zajedno sa još svojom kompanijom, dao novac svima. I svi su ti korumpirani lideri, odnosno ti gaulajteri, uzeli veliki novac da maltretiraju i zatvaraju svoje narode. On je potkupio i sva medija sveta, Guardian u Engleskoj, Le Monde u Francuskoj, u Italiji časopis, u Americi ne znam koliko je dao para. Cela medijska scena je potkupljena da šire strah, to se zove organizacija straha, da prete, da stalno govore o grobljima, o smrti. Svaki dan u svetu umiru ljudi i to je od kako je sveta i veka. I nikad vam neko nije javljao sa groblja šta se dešava iz minuta u minut koliko ljudi premine. To se ne radi, to ne sme da se radi. To je zastrašivanje stanovništva. Uvijek je bilo mrtvih i svaki dan u Srbiji 300 ljudi umre od bilo čega. Covid je na dnu lestvice, oni umiru od raka, od pušenja, od nelečenih bolesti, od radijacije. Bolesti, tako je. A Covid je skroz dole. Međutim, oni su svi dobili ogroman novac, sva medija, da svaki dan pričaju Covid, mrtvi, groblja, čime u stvari vrše užasan psihološki rat i psihijatrijski rat, to je ta black psychiatry, da vaš imunitet potpuno padne i da vi u stvari počinjete toliko da se bojite, da se tolika anksioznost psihotična stvori u narodu, da ljudi na kraju kažu pa neka ide sve do vraga, prihvatit ću čak i tu vakcinu. Pa to je cilj. Cilj je da prihvatite vakcinu koje nema. Jer morate znati da je najveći francuski epidemiolog i virusolog rekao da je virus mutirao 24 puta. To više nije taj virus. I taj virus je bio bezopasan, to je bio banalan virus. Svaki virus je opasan za slabe ljude. To svi znamo. Svih decenija ranije je bilo tako. Ovaj virus je bio banalan, a 24. mutacija je najobičnija kijavica. Međutim, oni i dalje lažu da može da se napravi vakcina. Vakcina ne može da se napravi, jer kad imate 24 mutacije, nema vakcine. Pa to je isto kao vakcina za grip, ona je jedna od najneefikasnijih vakcina. Tako je, ali ako je neko ima već neki virus, pa mu daju drugu vakcinu, taj čovjek umire 100%. I oni to znaju. I dalje lansiraju vakcinisanje od kobajagi, neke druge bolesti ili neke druge vakcine. Nijednu vakcinu u ovom trenutku ne treba prihvatiti. Ja inače nisam bila protiv svih vakcina. Bila sam protiv ovih polivalentnih. Međutim, kad vidim šta sada rade i koliko je vakcina postala simbol rata, vakcina je danas kalašnjikov, vakcina je pištolj, vakcina je nož. Nas subliminalnim slikama maltretiraju svakog dana, gledate ubod u nečije telo. Vi gledate igle svaki dan, to je maltretiranje ljudi. Zašto bi ljudi morali stalno da gledaju igle koje treba da ih bodu? To je maltretiranje i mučenje ljudi. Molim vas, nauka radi svoja istraživanja. Virusolozi, epidemiolozi sa svojim skafanderima, to su ljudi koji se bave naukom po svojim laboratorijama i oni rade svoj posao koji do sad što su ga radili. Zašto se svaki dan daju te slike ljudi koji su kao nekakvi vanzemaljci stalno sa tom vakcinom koja treba da vas ubode? To je širenje panike, straha, anksioznosti, maltretiranje ljudi, da biste na kraju prihvatili, a šta biste prihvatili? Prihvatili biste da na vama testiraju nepostojeću vakcinu. Znači, vi treba da prihvatite da budete kobaj, da budete pacovi, da budete miševi na kojima će bilo šta testirati, vakcinu koja ima nanopartikule, a to znamo jer su naučnici sami rekli da se nanopartikule stavljaju u vakcine, to nije nikakva tajna. Aluminijum, znači, a pri tome ko zna šta još ima, žive, ovoga, onoga, i oni će na vama testirati to. Cilj je da vi prihvatite, jer Afriku su već maltretirali sa svim mogućim vakcinama i sada su odlučili da to rade na beloj populaciji, odnosno na evropskoj populaciji. To apsolutno treba odbiti. Svi normalni ljudi moraju odbiti bilo kakve eksperimente na svome telu. I želim da vam kažem da po univerzalnoj deklaraciji o pravima čoveka
u članu 5, znači to je francuska deklaracija koja je postala univerzalna i koja je prilagođena od strane Ujedinjenih nacija svake godine. To je ratifikovana i kod nas, mislim da u Srbiji. Apsolutno, ali ono što je bitno reći je da je ona 948. godine, znači posle suđenja u Nirnbergu, posebno deklarisana kao zločin protiv čovečnosti, svako mučenje na ljudima i svi eksperimenti, znači sve što žele da rade na vašem telu protiv vaše volje, a u to ne spadaju samo vakcine, nego i maske, za koje se zna da ničemu ne služe, znači sve to spada u zločin koji je u Nirnbergu 1948. definisan. I zato je potrebno da svi ljudi imaju toliko hrabrosti da kažu neću da nosim masku koja ničemu ne služi, jer nauka kaže da ničemu ne služi i svi znamo da maska ne služi ničemu. Naravno, na maski i piše da ona ne služi uopšte zaštiti od virusa, a hirurzi ne nose masku da bi se zaštitili od virusa, jer hirurg kad ima virus ne operiše, on zna da virus prolazi kroz masku, on drži masku da ga ne bi uprljala krv pacijenta i da ne bi naravno nešto se desilo da u to otvoreno telo uđu neke stvari koje ne treba. Znači maska ne služi, to svi znamo. Zašto maltretirati ljude da nose maske? Zato što je to program mučenja ljudi i stavljanja u psihologiju roba. To je ono što je kažnjivo po deklaraciji o pravima čoveka i svi to treba da znaju. Ljudi se plaše kazni, ljudi se plaše finansijske kazne, ali zato je bitno da se ljudi udruže i da kažu neću, jednostavno neću. Ako vas neko maltretira, ako vam na silu želi da vam stavi na ulici masku, izgovorite ne mogu, imam nesvestice, onesvestiću se, ne mogu više da udišem sopstveni ugljen dioksid, imam hipoksiju, nedostatak kiseonika u mozgu. Ne možete mi zabraniti da branim svoj život, ja mogu da se onesvestim, prema tome neću da stavim masku, a vi nemate pravo da od mene tražite da se onesvestim. Znači morate ljudi braniti vaš život svim sredstvima i to u toj deklaraciji o pravima čoveka vi imate u preambuli rečenicu koja kaže da svaki čovek može do kraja da brani svoj život i svoje zdravlje. To ljudi moraju znati. Ja znam da se ljudi boje finansijskih kazni, ali zbog toga je bitno da se udružite, da organizujete kao što smo mi uradili u dijaspori, da organizujete 10 advokata koji će braniti čitav vaš narod besplatno. Svaki advokat neka uzme 50 subjekata i branite ljude, branite, mi suverenisti smo se tako i organizovali, jer ljudi koji nemaju da plate, oni se zapravo boje i to je igra straha. Ko će da se zastraši više? Molim vas, još ću samo da vam napišem hoću da vam kažem jednu malu anegdotu, da ne pričamo samo tragično. Da se malo nasmejete, u jednoj zemlji u Evropi, sad nije važno koje, postojala je samo jedna ulica gde ste morali da stavite masku. U svim drugim ulicama nije morala. I naravno ja sam prošla bez maske, jer došla je neka mlada policija, samo sam im namignula, oni su prošli, nikom ništa. Međutim, tad sam naišla na jednog starijeg policajca, za koga sam odmah videla čelo, 2 prsta, rekao ovaj će da me maltretira, vidim da nije ni inteligentan, a on stao, gde vam je maska, rekao, a nosila sam je ovako na ruci za svaki slučaj. Rekao, evo je maska, stavite masku. Ja kažem, neću da stavim masku, zašto bi stavila masku, virus nestaje na kraju ove ulice. On opet, stavite masku, tolika je kazna. Pa rekao, neću da stavim. Tu vam je, kaže, na ruci. Rekao, tu je na ruci da vidite da neću da je stavim, jer znam da virus ovde ne može da stane, a da tamo počne. Ali on je bio toliko glup da je onda rekao, ali vidite da je ovo zona. Ja se okrenem, zaista piše zona maske. Samo jedna ulica. Ja kažem, pa dobro, šta je zona, jer tu počinje koncentracioni logor. Naravno, on i dalje ne razume i insistira da sam ja na kraju morala da uradim nešto da bi taj čovek se u šoku trgnuo. I ja sam, sad da se malo nasmetem, a da je ovo tragikomično, ja sam digla ruku i rekla sam, Heil Hitler! Heil Hitler! U tom trenutku se on tako trgao, ja sam rekla, ja vas tako pozdravljam. On se toliko trgao i zacrvenao, jer u toj zemlji je to naravno kažnjivo, okrenuo se i otišao. Ja masku naravno nisam stavila. Znači, samo šok
Toliko su ljudi dovedeni do gluposti. I taj sitni, on je u stvari sitni kapo, znate, to je ono iživljavanje tih sitnih šefića, sadista i tako dalje. Jednostavno morate pokazati otpor, jer oni koji žele da se na vama iživljavaju, ja to uvek govorim, zato što sam radila sa pacijentima terapiju, da se suprotstave mučenju. Vi morate imati energiju da onaj ko hoće da vas maltretira, oseti da vi niste antilopa, ni zec, nego tigar. I kada ti ljudi osjete da vi imate energiju tigra, a ne energiju antilope i zeca, onda vas ostavljaju na miru. To je strašno važno. Jako je važna psihološka energija u nama. A kada ona dođe i kad se udružimo, onda niko ne može da vas maltretira. Ali to je važno da biste razbili strah. Jer ovo je pandemija virusa banaka i virusa straha. To uopšte nema veze sa medicinom, ovo je borba za slobodu i borba za život. Na kraju krajeva jedan naš prijatelj u svetu, advokat, je rekao: ja želim da umrem u slobodi, a ne da budem izlečen u tiraniji. Naravno da neće niko umreti jer ovo je potpuno banalna stvar, ali moramo znati da je ovo pitanje slobode. Mi smo u 21. veku, nas žele da vrate u bivše vekove. Jako je patološki to što neke žene nose maske raznih lepih boja. To posebno želim da vam kažem. Da kad ima crveni kostim nosi crvenu masku, kad ima plavi, to je moda. Te žene imaju ukusa. Međutim, morate znati da je to bolesno, da je to patološki fenomen, da se od simbola oduzimanja slobode ne može praviti moda. To je kao kad bi vam neko rekao: držite bukagije na nogama, tako da ne možete da hodate, ali imate bukagije koje su plave, imate crvene, imate zlatne, imate žute, pa izaberite. Koje god izaberete bukagije, vama je oteta sloboda. Maska je simbol uzimanja slobode i to ljudi moraju shvatiti. Bilo da je crvena, bilo da je roza, bilo da je cvetna. Ona je nešto što vas porobljava. Ne možemo od simbola ropstva praviti modu. To je vrlo bolesno. Ljudi se sažive s tim i posle više nikad ne skidaju masku, a onda su zlikovci dobili bitku da su od vas napravili roba. Baš tako. Izvanredno sve ste rekli. Ajmo sad malo, prvo u vašoj preskonferenciji povodom grupnih tužbi, kad ste saopštili sve o tome, ali rekli ste jednu stvar. Rekli ste u Francuskoj i u Njemačkoj još uvek ima sudije, ne sad advokata već i doktora, već sudije koji još nisu pod pritiskom, tako da kažemo, i koji nisu u ovom drugom, sa ovim drugim globalistima zajedno. I te sudije u Francuskoj su nešto uradili i nešto se desilo 5. oktobra. Šta se tačno desilo u Francuskoj 5. oktobra? U Francuskoj, naravno, ima, oni su svi pod pritiskom, ali ima vrlo integrisanih, jakih ljudi. Političari svih zemalja su korumpirani na zapadu u ovom trenutku. Vidjet ćemo šta će biti u Americi posle 3. novembra, ali u Evropi je katastrofalno stanje. Međutim, ima poštenih lekara, doktora i ima još uvek poštenih sudija. Ja sam po suprugu iz porodice francuskih sudija, znači moj muž je dete sudija i advokata i ja sam videla šta znače poštene sudije. Vi ne možete da ih kupite. U Srbiji su gotovo sve sudije potkupljene, nažalost, mi moramo to da kažemo, vodi se velika borba. U Francuskoj imate i dalje sudije koje su integrisane, časne, moralne i koje ne možete kupiti. Otac moga supruga je u svom kabinetu imao ličnost koja se zove šakal. Ako neko zna ko je bio šakal, zna šta to znači. To su najviši nivoi kada država traži da nekoga ne sudite i tako dalje, ali on nikada nije podlegao. Šta se dešava? U Francuskoj je počela, prvo dr. Raoult je digao tužbu protiv cele ove farmakomafije i agencije za lekove, koja ljudima nudi otrove, a dobre lekove, da kažemo, svaki lek je otrov koji pomaže u maloj količini, to znamo tu definiciju u medicini, ali koja nudi one lekove koji će vas rasturiti, tako reći,
i uzetima imunitet i bubrege upropastiti, a one koji zaista leče povlače. Dakle, protiv te agencije su podignute tužbe i to je ovaj čuveni francuski naučnik uradio. Ali šta se tamo desilo? Tamo je počela je sudska istraga protiv ministra zdravlja. Jedna je pre toga morala da demisionira, znači da da ostavku. Izvinite, Mila, kako je počela ta sudska istraga? Je li neko prijavio, potegao je krivičnu tužbu ili po dopreni glas, kako se to kaže? Ko je potegao to? Određeni broj lekara je tražio da se digne krivična prijava protiv lekara koji su korumpirani u vlasti i naravno to je krenulo. To je takozvana istraga, znači ona se sad vrši, posle čega će sigurno doći do osude, zato što se to nikad tamo ne stane na pola puta, uvek se završi proces, za razliku od naših krajeva gde sve stane na pola puta, oni to finalizuju. I šta se desilo tog dana? Tog dana je vi ovde imate dokaz da imaju zaista 3 nezavisne vlasti, sudsku, izvršnu i zakonodavnu. Oni su po nalogu suda, izvršna, znači policija je upala u stan ministra zdravlja, svih ovih glavnih aktera i jednostavno ih već u 5-6 ujutru pretresala. To je nezamislivo u Srbiji. U Srbiji je to takva jedna zločinačka kriminalna banda na vlasti koja drži i ove neke lekare i ministra zdravlja i tako dalje, da to sad dalje ne pričamo, o tome ćemo mi i tekako voditi računa. U Francuskoj su oni dobili naredbu da uđu u kuću, da uzmu sve te njihove dokumente, znači da vide šta oni zapravo rade i naravno to su uradili. Možete misliti kako izgleda jedan ministar zdravlja u takvoj zemlji koji u pidžami u 5 ujutru je pretresan. To je ono što govori, što daje nadu ljudima da ipak možete da imate nezavisnu sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast. A od tada do danas već 20 i nešto dana su prošli. Oni neće biti odmah osuđeni zato što imaju i dalje imunitet, ali istraga se i dalje vrši i onda će, kao što danas sude recimo Sarkozija koji više nije na vlasti, onog trenutka kada njihov imunitet nestane, oni će biti suđeni. Znači sad se samo skuplja dosije za osudu. Isto je tako govoreno, neće nikad recimo Sarkozy biti suđen za ono što je radio i tako dalje. On je uzgled budi rečeno, vi kao ekonomista znate šta to znači, on je 600 tona francuskog zlata izneo iz Francuske. Znači to je jedan, što se kaže, to je zločin protiv države. On je tada bio pod hipotekom, odnosno pod zaštitom, kad je pao sa vlasti, evo ga sada već nasuđen. Znači to čeka i njih. Oni ne mogu trenutno biti uhapšeni, ali je važno da je istraga počela, da su oni obavešteni šta se radi, da im je uzeto sve iz stanova i da će u jednom trenutku svi oni doći na sud. To je jako bitno. Taj trenutak čak neće se dugo ni čekati. To je jedna stvar koja se tamo desila. Druga stvar je bitna, to je da je čuveni francuski advokat Carlo Alberto Brusa, italijanskog porekla, ali francuski, uzeo da brani porodice koje ne žele da im deca nose maske. Dobro. I naravno, on je i internacionalno radi, ja mislim da sve zemlje koje su potpisale konvenciju o pravima čoveka, a tu spadamo svi mi, jel tako, bez obzira da li je zemlja ušla u Evropu ili ne, kogod je potpisao konvenciju o pravima čoveka, tu deklaraciju, a potpisnike i Makedonija i Srbija, svi bi mogli tome da se priključe. Znači, on brani decu. Onda, dobra vest je takođe da je ovo na što se mi kao suverenisti naslanjamo, da su advokati, to nisu obični advokati, to su doktori pravnih nauka u Nemačkoj, na čelu sa doktorom Füllmichom, Rainerom Füllmichom, koji je nemačko-američki advokat, podigli, odnosno oni sada dižu tužbu, oni su imali parlamentarnu istraživačku komisiju od jula meseca, tačno 10. jula, 4 hrabra naučnika, jer to nisu obični advokati, nisu obični lekari, to su naučnici, to su doktori nauka i pravnih i medicinskih, tačno 10. jula, vidite sinhronicitet, skupili su se da otkriju naučnu istinu sa ogromnom snagom. A 10. jula je rođen naš Nikola Tesla. Znači, tačno 10. jula krenulo je istraživanje naučne istine
i parlamentarna komisija koja je ovih meseci vršila istragu i na osnovu sve istrage, medicinske i pravne, njihov zaključak je da je čitavo ovo zatvaranje naroda, mučenje, maske, kazne, policijski čas, policijske falange i sve ostalo bazirano na čistom, odnosno na prljavom falsifikatu. Oni su dokazali zajedno sa lekarima i pravnicima da je test koji je testirao ljude i koji dan danas testira, znači taj polymerase chain reaction test, čist falsifikat. I to ću objasniti. Na bazi tog falsifikata i na bazi potpuno falsifikovanih statistika sve mere porobljavanja ljudi su donete. I oni su sada u fazi, znači da je to najveći mogući zločin protiv čovečnosti na kraju ovog, ili ako hoćete u ovom veku, jer su logori bili 20. veka, mi smo u 21. veku. Dakle, u 21. veku najveća moguća prevara i najveći mogući crime against humanity je to što su počeli da muče i zatvaraju narode, da im oduzimaju slobodu, mic po mic, deo po deo, na osnovu falsifikovanih dokaza i na osnovu falsifikovanog testa koji ništa ne depistira. Na to ćemo se vratiti. Oni sada ulaze u fazu kad je ta tužba već podignuta, ali sada će pred parlamentarnom komisijom dolaziti svedoci da odgovaraju na pitanja naučnika šta ste vi to drugovi radili, koji je to test depistirao, gde ste vodili ove bolesnike iz Nemačke, Francuske, Belgije, Amerike, a doći će na red i naš Balkan, šta ste vi to radili, šta ste dokazivali, kako ste falsifikovali kako se zove model po kome ste doneli odluku o lockdownu svih nacija. Šta je radio Neil Ferguson, jedan hochštapler koji je napravio lažni model, tako je, lažni model na osnovu koga smo svi mi zatvarani. Svi će sada oni doći na sud da odgovaraju. A mi smo Srbi, samo to još da kažem, mi smo Srbi prijavili sve zločince iz Srbije da i oni u određenom trenutku budu pozvani. Iako se ovo je reč o evropskom, odnosno kako bih rekla, evropsko-američkoj saradnji i tu su bitne zemlje, prva presuda mora pasti u Americi i u Nemačkoj, ali je bitno za sve nas jer kada dobiju prvu presudu oni, to se tiče svih nas. To je kao kada neko u jednoj državi bude pokraden od nekog servisa, recimo tamo za plaćanje stana ili nečega, i onda na osnovu te optužbe celom narodu moraju da vrate pare. Tako će i ovde biti. Kada prva presuda nemačko-američkih advokata padne, svi mi ćemo moći da se приклучимо. Пред да зборуваме со нашиот гостен професор доктор Мила Алечковиќ за групните тужби кои ги најавив на почетокот, ќе го погледнеме видеото доктор Рајнер Фулмих. Тоа трае многу, 50 на минути, меѓутоа ние извлековме најважни делови за вечерва да ги чуете, а линк од тоа видео секако ќе биде ставено во подлинкот во описот на ова емисија. Уживајте. Hello, I am Rainer Fulmich and I have been admitted to the bar in Germany and in California for 26 years. I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent corporations such as Deutsche Bank, formerly one of the world's largest and most respected banks, today one of the most toxic criminal organizations in the world. VW, one of the world's largest and most respected car manufacturers, today notorious for its giant diesel fraud. And Kühne & Nagel, the world's largest shipping company. We're suing them in a multi-million-dollar bribery case. I'm also one of 4 members of the German Corona Investigative Committee. Since July 10th, 2020, this committee has been listening to a large number of international scientists and experts' testimony to find answers to questions about the corona crisis which more and more people worldwide are asking. The 3 major questions to be answered in the context of a judicial approach to the corona scandal are: 1. Is there a corona pandemic, or is there only a PCR test pandemic? Specifically, does a positive PCR test result
mean that the person tested is infected with COVID-19, or does it mean absolutely nothing in connection with the COVID-19 infection? 2, do the so-called anti-corona measures, such as the lockdown, mandatory face masks, social distancing, and quarantine regulations serve to protect the world's population from corona? Or do these measures serve only to make people panic so that they believe, without asking any questions, that their lives are in danger, so that in the end, the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests, and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints? And 3, is it true that the German government was massively lobbied, more so than any other country, by the chief protagonists of this so-called corona pandemic, Mr. Drosten, virologist at Charité Hospital in Berlin, Mr. Wheeler, veterinarian and head of the German equivalent of the CDC, the RKI, and Mr. Tedros, head of the World Health Organization, or WHO, because of Germany is known as a particularly disciplined country and was therefore to become a role model for the rest of the world for its strict and, of course, successful adherence to the corona measures. Answers to these 3 questions are urgently needed because the allegedly new and highly dangerous coronavirus has not caused any excess mortality anywhere in the world, and certainly not here in Germany. But the anti-corona measures, whose only basis are the PCR test results, which are in turn all based on the German Drosten test, have, in the meantime, caused the loss of innumerable human lives and have destroyed the economic existence of countless companies and individuals worldwide. The assertion that the lockdown was necessary because there were so many different infections with SARS-CoV-2 and because the healthcare systems would be overwhelmed is wrong for 3 reasons, as we have learned from the hearings we conducted with the Corona Committee and from other data that has become available in the meantime. A, the lockdown was imposed when the virus was already retreating. By the time the lockdown was imposed, the alleged infection rates were already dropping again. B, there's already protection from the virus because of cross or T-cell immunity. Apart from the above-mentioned lockdown being imposed when the infection rates were already dropping, there's also cross or T-cell immunity in the general population against the coronaviruses contained in every flu or influenza wave. This is true even if this time around a slightly different strain of the coronavirus was at work. And that is because the body's own immune system remembers every virus it has ever battled in the past. And from this experience, it also recognizes a supposedly new, but still similar, strain of the virus from the corona family. Incidentally, that's how the PCR test for the detection of an infection was invented by now infamous Professor Drosten. At the beginning of January of 2020, based on this very basic knowledge, Mr. Drosten developed his PCR test, which supposedly detects an infection with SARS-CoV-2. Without ever having seen the real Wuhan virus from China, only having learned from social media reports that there was something going on in Wuhan, he started tinkering on his computer with what would become his corona PCR test. For this, he used an old SARS virus, hoping it would be sufficiently similar to the allegedly new strain of the coronavirus found in Wuhan. Then he sent the result of his computer tinkering to China to determine whether the victims of the alleged new coronavirus tested positive. They did. And that was enough for the World Health Organization to sound the pandemic alarm and to recommend the worldwide use of the Drosten PCR test for the detection of infections with the virus now called SARS-CoV-2. Drosten's opinion and advice was, this must be emphasized once again, the only source for the German government when it announced the lockdown, as well as the rules for social distancing and the mandatory wearing of masks.
And this must also be emphasized once again, Germany apparently became the center of especially massive lobbying by the pharmaceutical and tech industry because the world, with reference to the allegedly disciplined Germans, should do as the Germans do in order to survive the pandemic. In short, this test cannot detect any infection. If the PCR tests had not been used as a diagnostic tool for corona infections, there would not be a pandemic. And there would be no lockdowns, but everything would have been perceived as just a medium or light wave of influenza, these scientists conclude. Dr. Yeadon, in his piece Lies, Damned Lies and Health Statistics, The Deadly Danger of False Positives, writes, "This test is fatally flawed and must immediately be withdrawn and never used again in this setting unless shown to be fixed. And towards the end of that article, I have explained how a hopelessly performing diagnostic test has been and continues to be used not for diagnosis of disease, but it seems solely to create fear." Now, let's take a look at the current actual situation regarding the severe damage caused by the lockdowns and other measures. Another detailed paper written by a German official in the Department of the Interior, who is responsible for risk assessment and the protection of the population against risks, was leaked recently. It is now called the false alarm paper. This paper comes to the conclusion that there was and is no sufficient evidence for serious health risks for the population as claimed by Drosten, Wheeler and the WHO. But, the author says, there's very much evidence of the corona measures causing gigantic health and economic damage to the population, which he then describes in detail in this paper. This, he concludes, will lead to very high claims for damages which the government will be held responsible for. This has now become reality, but the paper's author was suspended. More and more scientists, but also lawyers, recognize that as a result of the deliberate panic mongering and the corona measures enabled by this panic, democracy is in great danger of being replaced by fascist totalitarian models. As I already mentioned above, in Australia, people who do not wear the masks, which more and more studies show are hazardous to health, or who allegedly do not wear them correctly, are arrested, handcuffed, and thrown into jail. In the Philippines, they run the risk of getting shot. But even in Germany and in other previously civilized countries, children are taken away from their parents if they do not comply with quarantine regulations, distance regulations, and mask-wearing regulations. Very recently, a judge, Thorsten Schleif is his name, declared publicly that the German judiciary, just like the general public, has been so panic-stricken that it was no longer able to administer justice properly. He says that the courts of law, and I quote, have all too quickly waved through coercive measures which for millions of people all over Germany represent massive suspensions of their constitutional rights. He points out that German citizens, again I quote, are currently experiencing the most serious encroachment on their constitutional rights since the founding of the Federal Republic of Germany in 1949. In order to contain the corona pandemic, federal and state governments have intervened, he says, massively and in part threatening the very existence of the country, as it is guaranteed by the constitutional rights of the people. Under the rules of civil tort law, all those who have been harmed by these PCR test-induced lockdowns are entitled to receive full compensation for their losses. In particular, there is a duty to compensate, that is, a duty to pay damages for the loss of profits suffered by companies and self-employed persons as a result of the lockdown and other measures. In the meantime, however, the anti-corona measures have caused and continue to cause such devastating damage to the world's population's health and economy that the crimes committed by Messrs. Drosten, Wheeler, and the WHO must be legally qualified as actual crimes against humanity, as defined in Section 7 of the International Criminal Code. How can we do something? What can we do? Well,
the class action is the best route to compensatory damages and to political consequences. The so-called class action lawsuit is based on English law and exists today in the USA and in Canada. It enables a court of law to allow a complaint for damages to be tried as a class action lawsuit at the request of a plaintiff if, 1, as a result of a damage-inducing event, 2, a large number of people suffer the same type of damage. These scandalous corona facts, gathered mostly by the Corona Committee and summarized above, are the very same facts that will soon be proven to be true either in one court of law or in many courts of law all over the world. These are the facts that will pull the masks off the faces of all those responsible for these crimes. To the politicians who believed those corrupt people, these facts are hereby offered as a lifeline that can help you readjust your course of action and start the long overdue public scientific discussion and not go down with those charlatans and criminals. Thank you. Значи, zadnje što sam videla od doktora Fulmiha je da je rekao da stigao je zadnji dokaz, ne znam šta je to bilo, i sad već možemo da podignemo tužbu. Jel tako? To je bilo sad pred neki dan. Znači, ta tužba, ne znam da li je već podneta ili nije, vi bolje znate. I sad ste rekli, znači, oni, Nemačka će podneti tužbu u Ameriku, jel tako? Da. Pa čekamo da se to reši, da ta tužba dobije... Bar jedna da bude presuda, da. Jedna presuda da imamo u korist tužitelja. I onda kažete, tada se možemo svi priključiti. Šta to tačno znači? Kako mogu ja kao Makedonka, koja nemam američko državljanstvo, nemam nikakvo drugo državljanstvo, da se priključim? To je vrlo važno. Doktor Fulmich je rekao da će onog trenutka kada stvar bude, odnosno rešena, to će da traje, ali neka prva presuda padne, da će tog trenutka dati model svim narodima i nacijama. Zašto je to moguće? Prvo, zato što smo svi na isti način zatvarani. Svi smo na isti način trpeli iste mere. Svi smo trpeli sve jednako, znači to je jedan program koji je važio za sve nas i svi koji su prošli taj program su u stvari istorodne žrtve. Sad ono što je jako bitno, mi trenutno pravimo model po kome bi se recimo srpski maltretirani narod priključio na to. Ono što je bitno reći to je da to moraju da rade ljudi koji imaju evropsko ili američko državljanstvo. Znači, uopšte nije problem, svako ima nekoga u dijaspori ko može da počne tu priču. Ali ono što je jako bitno, to je da vidite da li u Makedoniji, da li u Srbiji, da li u svim tim zemljama Balkana postoji institucija kolektivne tužbe. Ja mislim da postoji, to je zapravo ta class action lawsuit. Da. Znači, ako postoji institucija kolektivne tužbe, stvar će biti vrlo jednostavna. Ako te institucije nema, onda će narod moći da bude zastupan od nekoga van vaše države, pa svejedno presuda kojom će vaši državnici, da kažem, ili gaulajteri, bolje rečeno, u jednom trenutku morati da obeštete žrtve, ta presuda neće pasti u Makedoniji, neće pasti u Beogradu, neće u Zagrebu, nego će biti Evropski sud za ljudska prava i on će svima njima narediti. Znači, to mora biti s polja. Mi, recimo, u Srbiji znamo da u Srbiji ne može da bude te presude dok god se ne smeni ova korumpirana vlast. Verovatno vi imate neke slične intuicije iz Hrvatske, mi takođe pišu Crne Gore, Bosne. Znači, uopšte nije bitno da presuda dođe iz vaše zemlje. Bitno je samo da presuda dođe iz Evrope, a vi ste potpisnik Evropske deklaracije o pravima čoveka. Onog trenutka kada ta presuda bude naređena, vaša vlast i vlast u ovim drugim zemljama morat će da postupi po toj presudi
Zato što ušli, ovi su, Slovenija u Evropskoj uniji, neke zemlje nisu, ali su sve zemlje potpisnici Deklaracije o pravima čoveka. Znači sve zemlje će svoje populacije moći da tretiraju morati da tretiraju kao žrtve koje moraju da obeštete. Ta presuda ne dolazi iz naših centara, nego će doći iz Evrope. Onog trenutka kada dobijemo, napravit će se model za sve narode i to će biti vrlo jednostavno, zato što je zapravo dr. Füllmich je i rekao, samo sledite šta mi radimo, daćemo svima upute kako da rade. Ili ćete u kolektivnoj tužbi moći da učestvujete ili će neki Makedonac iz Amerike i Evrope to potegnuti za vas. I tog trenutka on može da dobije presudu po istom tom precedentu, znači kao što je već dobijeno, a kad on dobije, onda ćete vi, vaša vlast će dobiti naredbu koju će morati da ispuni. I to će se odvijati na planetarnom nivou. Znači, to će biti simultanka. Kao što je lockdown bila simultanka, pa su rekli sad zatvorite sve ljude, tako će i ovo da bude simultanka, sad obeštetite sve ljude. Znate, kao što su ovo uradili po naredbi, tako će i ovo morati da urade po naredbi. Znači, nade ima, samo treba sačekati da prva presuda dođe i pomoći svim mogućim dokazima nemačkim advokatima. Jer oni su se zarekli da će dobiti. A ja, poznajući nemački narod i koliko je njima stalo da ih više ne nazivaju nacistima i da ih ne optužuju, pogotovo što su ovo američko-nemački advokati, i poznajući sve lekare koji im daju dokaze i poznajući narod koji radi na tome da im što više dokaza da, ja sam sigurna da će oni ovo da dokažu. Samo je pitanje izdržati, sačekati taj trenutak i reći narodu da to postoji i da se ne boje. Pa i sam proizvoditelj i sam izumitelj tog testa kažu da taj test nije za dijagnosticiranje. Tako da dokazi su tu. Tako je, ali ćemo sad imati dokaze šta su oni radili narodima. Sam izumitelj je Kary Mullis koji je napravio taj test 80. godina prošloga veka. Ja sam u to vreme bila student u Parizu i sećam se one histerije koja je vladala oko virusa side. I to je bilo, svi padaju mrtvi, ne znam, niko neće preživeti i tako dalje. Čim su dobili pare za istraživanje, nestalo je panike. Test je napravljen za virus HIV-a. On je posle prilagođen u test ELISA kojim je testirano, je tako da li imate taj auto, to je u stvari auto. Reverse technology. Tako je. Posle toga je, samo još ovo da kažem, zašto su to nemački advokati preuzeli? Zato što je posle toga jedan nemački Hochstapler, koga ja ne mogu zvati doktorom jer on je prekršio sve zakletve i naravno Hipokratovu, koji se zove Drosten, neću reći doktor, nego samo Drosten. On je uzeo iz finansijskih razloga i zato što je korumpiran kao i ovaj Neil Ferguson, virusolog, koji je napravio lažni model. Drosten je uzeo taj test Kary Mullisa i prilagodio ga za testiranje ovoga, u stvari SARS-CoV-2, koji je uzrokovao COVID-19. Ono što je bitno narodu koji ne prati tu virusologiju, to nije ni moja struka je glava, ali znam dovoljno da mogu da prenesem ono što mi kolege iz sveta, vrhunski virusolozi i epidemiolozi kažu. Dakle, test PCR, znači polymerase chain reaction, uopšte ne detektuje ni jednu infekciju. On je hipersenzitivan. On će dati pozitivan rezultat na sve. Možete ga testirati na papagaju, na mački, na papiru, na bilo kojoj životinji, konju, vama. Skoro će uvijek biti pozitivan. Tanzanija, papaja je ispala pozitivna. Jer je on hiperpozitivan. Zašto? On registruje neki deo molekula nekog davno mrtvog virusa u vašem organizmu koji ste preležili recimo pre 15 godina, ali vaše biološko pamćenje, pošto ćelije imaju biološko pamćenje, one su to upamtile. I taj virus to detektuje, taj test to detektuje. On uopšte ne pravi razliku između mrtve i reproduktivne materije. Znači, on ne može da napravi razliku između neaktivnog i aktivnog. A to znači da on ne može da zna
da li je virus ušao u ćelije i da li je počeo da se razmnožava, jedino tad ste zaraženi. Znači, taj test uopšte ne detektuje nikakvu infekciju. To je potpuno lažan test. I na osnovu tog lažnog testa sve mere mučenja ljudi su donete. To je bitno da narod zna i zato nemački lekari kažu ovo nije pandemija virusa, ovo je pandemija lažnog testa. Što više koristite test, više ćete imati pozitivnih. To uopšte ne govori o bolesnima. Danas oni koriste i dalje taj test da bi imali što više pozitivni dok Trump ne pobedi, recimo. Znači, 3. novembra ćemo svi biti pozitivni. Svi ćemo biti zaraženi lažnim testom ako Trump pobedi. Ali ja onda kažem, tada ćemo imati pravi virus slobode. Tada ćemo možda stvarno svi biti. Moram opet, je li ovo vrlo važno oko tužbi, da li to znači da mi sad u međuvremenu trebamo potegnuti tužbe u domicilnoj državi, znajući da to nećemo dobiti svakako pod naših sudova, ali dobit ćemo vjerojatno u Strasbourg kad padne prva presuda. Znači, to je jedna stvar da se mi organizujemo, da potegnemo te tužbe sad ovdje u Makedoniji. Postoji institucija kolektivne tužbe u Makedoniji. Tako, dobro. Druga stvar je da skupite žrtve. Da skupite sve one koji žele da budu tužioci. Znači, žrtve postaju tužioci. U tom trenutku to će biti kolektivno, znači jedan tuži za sve, to se zna šta znači. I treća stvar je da podignete tužbu u vašoj zemlji, kako kaže advokat naš iz Amerike, dajte im priliku da se proglase nenadležnima. Dajte im tu priliku. Bitan je taj trag, jer mada to nije suštinska stvar za ovu svetsku tužbu, ali zašto da ne? Imaćete posle kad padne i vaša vlast prilike da se još dodatno, da kažem, revanširate. Znači, uradite to da biste imali prosto da ste to pokušali. A istovremeno će se politički jako menjati situacija. Međutim, glavna stvar će doći upravo u toj svetskoj tužbi. Ta će biti promena paradigme za sve nas. I bit će naredba. Osnov te tužbe bio bi zlostor protiv čovečanstva? Apsolutno. Treba reći protiv čovečnosti. To je bolji izraz jer ovaj prevod koji smo napravili, Crime Against Humanity, predavanje doktora Fülmicha koje je briljantno, pogrešno je prevedeno zločin protiv čovečanstva. To jeste zločin protiv čovečanstva, ali pravni izraz je zločin protiv čovečnosti. Tako da to treba smatrati najvećom prevarom 21. veka koja je uništila psihološki ljude, psihijatrijski, ekonomski. Ogromnu štetu su preživeli ljudi, a vi znate da na zapadu kada dožive štetu i tekako traže odštete. Sad, te tužitelji, te žrtve koji će postati tužitelji, da bi skupimo te sve podatke, treba će nam i neke dokaze. Mi tražimo šta? Tražimo neku odštetu. Trebamo i dokazati da se nešto dogodilo tom tužitelju zbog tih mera koji su preduzeti. Je li tako? Tako je. Svi ljudi koji su protiv svoje volje bili zatvarani, imaju dovoljan dokaz. Nikakav specifikum nije potreban. Naravno da će neko imati dokaz da je baš zbog tih dana oboleo jer nije bio lečen kao što je morao da bude lečen. Zato što su pravili COVID bolnice, nisu lečili ljude. Oni su prosto namerno ostavljali ljude bez lekova. To može da se doda, ali u kolektivnoj tužbi uopšte nisu važni detalji. Ona ide po sistemu, jedan je dobio, svi dobijaju koji smatraju da su bili zatvarani mimo njihove volje, da su bili finansijski oštećeni, da nisu mogli da rade i da su morali da nose na licu nešto mimo njihove volje, a posebno oni kojima su naplaćivali kazne. Znači, to su dovoljni dokazi, vi ništa ne morate dalje da specifikujete, jer sve je to nešto bilo protiv naše volje. Nijedan čovjek nije hteo da bude zatvaran, nijedan čovjek nije hteo da ne može da radi, nijedan roditelj nije hteo da mu dete nosi masku non stop čitavog dana. Znači, to što oni dokažu,
to se tiče svih nas, znači ništa neće morati posebno da se specifikuje. Dobro. Ići će kolektivna tužba po modelu koji su oni dobili. Tako da će to biti najjednostavniji mogući proces. To je, opet ponavljam, kao kada neko u vašoj državi ukrade jednog poverenika, recimo, i onda vlast mora da obešteti sve, jer su svi po istom modelu krali. Znači, ništa posebno neće morati da se dokazuje. Oni dokazuju, a mi dalje se samo naslanjamo na to. Vi ste u kontaktu sa dr. Fulmichom, je li tako? Mi smo u kontaktu i sa njim, a i sa advokatom Stefanom Karganovićem iz Amerike. I oni su inače prijatelji i mi smo stalno, mi samo pratimo kuda ide ta njihova akcija i ono što je jako važno, to je da ljudima koji za ovo nisu čuli, da njih obaveštavamo o tome, zato što taj rad na informacijama, jer ovo nije bila samo pandemija bankarska i psihijatrijska, ovo je infodemija, ovo je medija pandemija, jer vi nemate, da bome, zahvaljujući vama, vašem mediju i slobodnim medijima ljudi vide istinu, oni ne mogu da čuju ništa na zvaničnim medijima, tako da je strašno važno da svi prošire ovo svima, da bi ljudi znali da ima nade i da se ne boje. Jer tog trenutka će njihov psihološki i pravni imunitet porasti. Danas su ljudi jako preplašeni, uplašeni, u stresu, kako bih rekla, u depresiji. Strašno je ljude mučiti i zatvarati. Onog trenutka kada budu znali da se radi na oslobođenju, to je kao pokret otpora koji je počeo, njihov imunitet će biti jači. Nama je cilj da ljudi ne umru, da ljudi se ne razbole, da ne budu suicidni, da ne izvrše samoubistvo. U Srbiji ima puno samoubistava, o tome niko ništa ne javlja. I naravno važno je sve ljude obavestiti o ovome, da svi vide predavanje doktora Fulmicha prevedeno na srpski, francuski, engleski, italijanski, slovenački jezik. Pa imamo ga mi na makedonski. I na makedonski. To je jako bitno da se proširi svuda, među naše babuške, među dedove, u brda, sela, planine gde ljudi ne mogu da saznaju, da se to proširi i da oni prestanu da slušaju zvanična medija. Kada to bude bilo, onda će već biti kolektivni imunitet dignut. Tada će otprilike i doći ova presuda. Znači, nama je važno i zdravlje ljudi, jer je ovo ono što se zove koncept javnog zdravlja, koji je potpuno uništen na Balkanu. Vi ste svi u jednoj užasnoj tiraniji čim otvorite taj zvanični televizor, ja ga ne otvaram godinama, ali čim otvorite medija, počinje mučenje i maltretiranje, koliko je umrlo, koliko je pozitivni. Znajte da su sve statistike lažne. Ljudi umiru od drugih bolesti, ljudi umiru jer ih ne leče. I na kraju krajeva svi smo možda pozitivni, ali to ništa ne znači. Jer ovaj test ništa ne testira. To treba znati i pratite događaje, vidjet ćete da će do 3. novembra biti sve više zaraženi, zato što se boje pobede jedne druge paradigme u Americi. Na kraju krajeva Trump je rekao, ako pobedim, the game is over. Nestaje COVID. The game is over. Gotovo je sa COVID-om. Sad vidjet ćemo šta će on uraditi, ali u svakom slučaju neka trunka nade ipak postoji da će se sve ovo menjati, zato što je farmakomafija najviše vezana za bivšu, odnosno za Clintonovu administraciju. I to je ta jedna grupa kriminalaca koja teroriše sve zemlje sveta. Moram samo da vam kažem na kraju, meni je bilo jako teško sinoć kad su mi prijatelji iz Bolonje, sa Sicilije, iz Rima, iz Firence poslali, ja sam gledala uživo šta se dešava na ulicama. Ja sam plakala od tuge. Dozvolila sam sebi, jer me niko nije video, i rekla sam da li je ovo moguće, da li je moguće da u 21. veku, u jednoj razvijenoj zemlji, ljudi viču liberta, liberta, hoćemo slobodu, a oni šalju sa kacigama policiju koja ih mlati, koja ih tuče, i narod se ne boji, idu dalje. Devojku vuku po zemlji, jednu trudnicu vuku po zemlji, drugog tamo udaraju pendrecima. Pa da li je moguće
da oni žele da vam zaštite zdravlje na taj način što vas pendreče, udaraju, vuku po podu, šalju pse na vas. Da li je sada svima jasno da je reč o jednom nacističkom programu, da to nema veze sa virusom, da to nema veze sa medicinskom deontologijom, da to nema veze sa humanošću, da je cilj samo da vas maltretiraju, porobe i da vas uplaše da ne izlazite iz vaših kuća, kada banke budu rekle da je sve propalo i da će svu vašu štednju da ukradu. Onda će narod da izađe da ih mlati, a oni su se osigurali da tad svi budu zaključani. Pa to je valjda svima sada jasno. Jer ne možete vi braniti zdravlje nekoga od virusa tako što šaljete falange, policije i vojske na taj jadan narod. Italijani su se toliko borili, toliko su vikali, oni su opkolili policiju italijanskim zastavama i rekli su pucajte uz državnu zastavu ako nemate savesti. To je strašno tužno bilo gledati. To je narod koji se digao, koji ne može da izdrži. U Francuskoj je isto. Ispred katedrale u Nici su pevali Marseljezu i rekli su ovo je naša himna, ne damo se. Nećemo da nas vrate u bivše vekove. Tamo još i islamisti ih kolju. Sad je jedan pravoslavac zaklan ili ubijen, već šta je. To je užasno. Evropa je pred građanskim ratom. Oni sada doživljavaju ono što smo mi na Balkanu već doživeli. I zato mogu samo da kažem da u ovoj užasnoj nesreći, ali verujem da će nagon života pobediti nagon smrti, naši narodi na Balkanu su bili najhrabriji i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Mi smo slomili divizije generala Lera. Znate šta to znači? Mi smo bili najhrabriji. Svi narodi na Balkanu. I zato molim ljude da se ne boje. Ovo jeste borba protiv čovečanstva, protiv života. Hteli su da stave bebama maske. Hteli su kucama i macama da stave maske. Hteli su sve da nas muče. Hteli su bukagije da nam stave na noge da bismo bili novi robovi. Ali ne bojte se ljudi. Nagon života je jači od nagona smrti. Mi ćemo pobediti. I uvek kažem, setite se da su oni zatvorenici po logorima, koji su bili skoro skeleti, kojima je glava bila ošišana, koji su imali prugasta odela, koji su bili mršavi kao čačkalice. Kad su oni želeli da žive, onda znajte da je nagon života jači od nagona smrti. Mi ćemo pobediti i ove naciste. Sad moram ponovo da kažem tu reč, pobedit ćemo ih, jer ovo je čisto nacistički program. Ovo je program u stvari kampova, logora. Već u nekim zemljama prave logore. Na Filipinima, ko nije hteo da stavi masku, pucali su mu u glavu. To je bio socijalni eksperiment. Da li ćemo zastrašiti sve narode sveta ako budemo ubili nekoliko njih? Naravno da su zastrašili puno ljudi, ali nisu nas sve zastrašili. Agenda da šalju pse na nas da vide da li imamo COVID. Pa se vas to ne podsjeća na Drugi svetski rat. Setimo se te koreografije. To je koreografija porobljavanja ljudi, koncentracionih logora. Ja sam kao Srpkinja napisala pismo jevrejskoj zajednici Francuske, znajući kako oni reaguju. Ima među njima mnogo farmakomafije, ali ima i poštenih koji se bore. Ja sam im rekla, dignite glavu dok ne vidite dim koji kulja iz krematorijuma. Kada to budete videli, bit će kasno da udarate glavom o zid plača. Sad se dignite, jer ovako je počeo logor i u Drugom svetskom ratu. Ovako sve počinje. Ako sad ne shvatite, nikad nećete shvatiti. I mogu vam reći da veliki broj njih već doziva arhetip, sećaju se kako je to kretalo ranijih decenija i tekako se mobilišu i traže da sve ovo prestane. Kada budu prazni frižideri, ljudima u bogatim zemljama, mi smo sirotinja na Balkanu, pa mi nekako sve preživljavamo, ali kada njima koji su bili ugojeni, razmaženi, koji su dobro živeli, kada njima budu prazni frižideri, izaći će svi i polupaće sve banke i bit će totalni otpor naroda koji će na kraju krajeva promeniti ovu fašistoidnu paradigmu. Zato je bitno da spasemo decu. Sad su nam deca najvažnija. Ne dozvolite da vaša deca sutra budu autistična. Dete koje ne vidi osmeh svoga druga ispod maske,
To dete je sutra neurotično i psihotično, zastrašeno, uplašeno, to dete je budući rob. Skinite im maske i kažite roditelji, potpisujem na svoju odgovornost da moje dete ne nosi masku. Kaznite mene, ali ostavite mi dete na miru. Ako se udružite u svakoj školi, roditelji, ništa vam neće moći. Ništa vam neće moći. Sloga je jedini spas za obične ljude, za sve nas. Samo sloga. Hrabrite ljude, širite informaciju, pratimo šta rade advokati i budite složni, udružite se, napravite klastere, grozdove, nađite 5 poštenih advokata u Makedoniji i recite svakom da uzme po 50 žrtava kao tužioce. Organizujte se, polako čekajte trenutak kad će doći pravda. Može mnogo toga da se uradi dotle, a najvažnije je to da svima proširite vest, da svi vide predavanje doktora Filmiha, da bi odjednom počela nada da će preživeti i da će sve biti u redu i da će jednog dana dobiti naravno i tu odštetu. Ljudi će tako preživeti, jer ovo što sada rade jeste u stvari psihičko ubijanje ljudi. I zato je važno da mi ostanemo živi. Ovo je veliki socijalni eksperiment Stanley Milgrama koji naravno koristi bankarskim lopovima, satanistima, pederastima. Imajte u vidu da najveći broj dece otimaju baš sada, to su COVID mere, i to je sve povezano, to je sve ista svetska mafija. Ali ono što je najbolje u ovom trenutku to je da se u ovom velikom zlu došli smo dotle da su se narodi koji su nekad ratovali danas solidarizovali. Objedinili i verujte mi da mi je drago što mi pišu ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, naravno naše Makedonije, što ja vidim da se ponovo napravila solidarnost među ljudima, među pravim ljudima koji u stvari su svi jednako robovi, namenjeno nam je to i svi smo se osvestili da nam rade isti zločin. I to je ogromna energija u nama. Znajte da niko nije na ovom svetu dobio rat protiv naroda. Niko. Ali ti narodi, čak u Italiji je juče došla ideja da se naprave internacionalne brigade. Zamislite dokle je to došlo. Za pomoć. Narodna internacionalna brigada. Jer je ova supranacionalna mafija koja je u manjini. Oni su u manjini, mi smo većina. Ona nas tiraniše, ali oni će otići već, ako se promeni paradigma u Americi, već će početi raščišćavanje. I to će biti. Zato je važno da svi znaju da će biti, da će život pobediti smrt, da će želja ljudi da žive i njihovo dostojanstvo podići ljude, da nećemo biti ni pacovi, ni glodari, ni majmuni, da ćemo ostati dostojni, hrabri ljudi, a pogotovo mi na Balkanu koji smo svi u stvari potomci preživeli žrtava i svih bivših ratova. Bili smo najhrabriji mi. Mi smo bili najhrabriji. Moja majka je mnogo svojih poema posvetila našoj hrabrosti i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. I zato mi je drago da opet vidim to prijateljstvo, da opet vidim taj savez duša, da smo opet svi negde povezani. Pa ne moramo da živimo u istoj državi, nek svako ima svoju državu. Svi smo ljudi na kraju krajeva, mislim, radi se o opstanku čovečanskog roda, to je sad, trebamo shvatiti. Ovo jeste borba za život kao takav, za odbranu dece. Na kraju krajeva ja sam pisala čak i Brigitte Bardot i ona je odmah uputila, pošto moj suprug nju poznaje, uputila pismo svima, ostavite životinje na miru. I znate da nisu mogli ni životinje da šetaju. Ostavite životinje na miru, mace, kuce, ne damo ih. Ne damo životinje. Tako da je ovo jeste smišljeno kao borba protiv života. To je satanizam, to je čist satanizam, u stvari prljav satanizam, ali život je jači od toga. Život je jači od smrti. Ja vam zahvaljujem od sveg srca. Svaka reč je na svom mestu. Izvrsno ste sve ovo rekli. Nadam se da će naši gledalci to stvarno shvatiti kako treba. Ja vas samo zamolit ću da čim imate neke nove informacije u vezi ovih class action grupnih tužbi, imate moj e-mail, imamo sad i zajedno smo povezani na Skype. Samo pišite mi šta se događa da znamo i mi šta trebamo raditi.
Hvala vam Hoću, puno. svakako, ostaćemo, hvala vama na pozivu, ostajemo naravno U kontaktu, ja tako. neću reći u kontaktu, Dobro. nego ću reći u Savezu U duša. savezu, odlično. I odlično. veliki pozdrav meni jako dragoj Makedoniji. Setite se Mira, odnosno pre svega Desanke naše Maksimović i majke, jeli? Sećam se svega, i Struge kao dete gde sam dolazila i najvećih svetskih pesnika i vašeg Blaže Konesko koji je bio prijatelj moje majke i svih dobrih ljudi i prijatelja u Makedoniji koja je meni u srcu. Pozdrav Makedoniji, hrabrim ljudima, ostajemo zajedno. Ostajemo, naravno. Hvala vam puno. Hvala vam, Živeli. doviđenja. Živeli. Драги гледачи, ето е уште едно издание на Рудински разговори. Се надевам дека уживавте со прекрасната Мила Аличковиќ. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.